kako ste, šta ima? Danas sam odlučila da napravim video za ovu super cool igricu koja se zove Minecraft Tower Defense. Ona je napravljena po igrici Minecraft za koju verovatno svi znate od Mojanga. Od ove ću igrice napraviti verovatno serijal, zato što je dosta zanimljiva i koliko sam vidjela ima dosta da se radi. Fora je u tome da napravimo dobar putić po kome će se kretati čudovišta noću, a mi moramo da se odbranimo od njih dok ona nailaze. Tako da se nadam da ćemo uspjeti da izvršimo tu misiju. I da, bolje da što pre ovo uradimo. Evo ga. Sada, kao što vidite, on je legao u krevet i ne samo da dozvolimo čudovištima da cijelim ovim putem dođu do njegove kuće. Sada, imamo različite vrste kocki koje možemo da stavimo da bismo zaustavili čudovišta. Ja ću, na primjer, da stavim ovdje lavu. Koliko imam? Vidite, ovo je kao novac. Ovo je kao neki novac koji trošimo. Stavit ću kaktus jedan tu. Stavit ću kaktus drugi ovdje. Stavit ću jedan ovdje i da sačuvam da imam dovoljno, da imam 150, znači treba da mi ostane. I mogu da uzmem još jedan ovdje. I ako uzem 155 će da mi ostane, jel tako? Da, i onda ćemo ovdje da stavimo lavu ako neko uspe da se probije. Da, mislim da je to. Sad možemo da kliknemo da oni krenu, valjda. Da. Dobro, znači. Dobro. Ok, znači izabrali smo dobru strategiju, koliko ja vidim. Sad ćemo da počnemo sa ovim talasom čudovišta i da vidimo kako će ovo da bude. Dobro, ovaj je odmah umro. Dobro je. Sada idemo dalje. Znači, kao što vidite, kada 3-4 čudovišta udare u jedan kaktus, taj kaktus se slomi. Dakle, moramo da budemo pažljivi s tim šta i koliko kaktusa stavljamo. Idemo dalje sada. Sada idemo na još jedan talas i onda mislim da ću tu da zaustavim samo sekunda, da li mogu... Ćemo ovdje da stavimo jedan kaktus za svaki slučaj i možemo ovdje da stavimo isto kaktus da bismo imali što veću odbranu. I ovdje ćemo isto da vratimo taj kaktus. Također vidite kad neko od čudovišta umre, dobijemo određeni broj ovih kao kocki koje možemo posle da stavljamo ponovo i ponovo. I mislim da ću sad da sačuvam novac za još lave. Idemo još jedan talas i to će biti to. Dobro. Idemo da krenemo. Izgleda da će ovo biti teže zato što oni eksplodiraju kaktuse čim dođu do njih. Koliko imamo? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ima tačan broj kaktusa. Mislim da ću da stavim i tu je... Šta? Šta se sad desilo? Šta? Ne znam šta se desilo. Ovdje ćemo da stavimo još jedan kaktus da oni ne bi stigli skroz do ovamo. Ovo je baš... Dobro, obojica su umrla. Tako da, to će da bude to za današnji video. Ako vam se svidjelo, molim vas, lajkujte, šerujte i subscribeujte. Tako da...
Također nadamo se da ćete uživati u našem kanalu i da ćemo vas vidjeti sljedeći put. Zdravo!